ada cocktail rights. Dia ketika kali bagi mood banyak unveil mentah sini. Dia mentah akan do you know fat. Masa hello mentin. Hello macam apa bro? Mana ya kai? Apa setengah kasih sejepang. Hai bagi beri Sepang ni kali deh. The booking jangan ni kali all over India kalau across ya komba 1 lakh booking si ai. Ingin sia lulia suah lihat ini kali. Oh dan pedal shifter tu. Tu filak mana kai games, yo buat uwe joystick bawa earphone system ni mesti ngilak mana kai games. Ka Dolby ke di company sound ka balaler ha. Dekat tiga sound. Lihat ini. Jaga tap kutia. Cak biar. Ni jaga bat biar. Kacang ini miswa sebah. Yo, di mentah kesengipat ngayo bangannya dan mentah bat Tata Motors. Nama arba kan unveil ya kawai kekali jong katata hang tia hapo showroom jong kang tia mau jong persa jong ISBT te nganum pat long manya thu lupai fi kadai katata ayu hendrei ngan che thu fi ba kadai pat ka SUV kadai ha ka category kadai ha ka category jong ka SUV te nganum dahe nia than sho re namar the main deal, the real deal of this video is in Mauyong hapo jong ka showroom jong ka Tata Motors te claim he nya so nginya kiyo no bike nginya left nginya right chate sa Mauyong te kumbajulong kumbajude man kapor dalong bala ngan he nya hapo bike ata te no more drama, no more delay, let's get it on, let's go. Call saya gitu mah kinong cut. Halo. Yo cocktail. Pindan sa thian na kumna na. Mi hôm na không phải. Tengah orang tamu min ini yang. Ta second dose dia. Okay bro. Ta. Dia lah long hi kapor bagi nyelet nak wood setia ti nyelet lang ringkat dalam. Don't say it soon. Deng. Let's get it on. Let's go. Let's go. Upgrade Hesur Bakabe Galer. Oh my god. Oh damn. Beda Galer. Jab dengan tip kinare हमारे है kedan exactly ke showroom jo Tata nama makan chicken lompet cross satu. Maka kucua kedan sapi setanya. Langkornya mau play na bentahi. Mentah bagi ngambil pilih shift sini support. Mau yang nak no. Yang bakadan persa ISBT so nilai ni dapat. Mentah kani lampai hang ni hapo mau yang badan bani ka ISBT. Tata Motors. Beli ni aero di sini pak. Mamlak jele. Nga dan ni apa ISBT kadi ka signboard bahap kiu nu op nang ni na. One sending ISBT. Seneng ISBT. Oh, if you want to bypass now. Hoi. One queue sending my hair shadow. Oh, habia not to my left. Oh, I could not shaka you. Okay. Okay, ta. Abab ngalawan mentah susu yang kira surak mah. Di jangan melap kita ke showroomnya. Oh kau ni mo. So nila apa yang mentah akan ni ke showroom. Kata Tata Sierra kaban unveil mentah ke sini. Kena How are you? Fine, man. Better get. So, em ada cocktail rights. Oh, welcome. Thank you. Dengan IV baju. Okay, sure. Sedang Thank you. Di magnet na? magnet. Okay. Bro, can you hold the camera? Yes, why not? This is magnet na. How long have you reached here? 30 minutes before. No, it might fall, man. You can pull that. Laka di ba ya, Kas? Tempat itu kan. Mau di magnet sama. Kasih.
Thanks. So kata ketiga kali bagi mood banyak unveil mentah ke sini. Dia mentah akan do you know pet. Masa hello mentin. Hello sim jangan bro, mana ya kai? Yo. First time ya buat GoPro, boleh kai? Nak vlog nama ngaruh. Yes. Yeah, maaf tanya kasih sa Jepang. Kibriyo kila kami bon mentah ni. Tengah try sa Jepang kalau data di kapor baginya unveil ya ketiga kali yang teh. Pet kibriyo kila kambon. Tete las dangatat mentah da ite iba RJ Zack mentah sedang in host. All guys with cameras, this is the day we're waiting for. Make your shot worth it. So this is the legend. Tata Sierra for you guys. Dia mentah kila Ayla di beriu bikin check bikin nyapet dia mentah mau benring video ru palang bahare nama baki danya bun beriu palan dia up kam la kam guna ai kadang ilang wer kadang he yo palan look at all the crowd gathering hang the ha kali saya saban pej bah hajan di apswa apa nak swa Tiki beriu hai bak Zack lah hai bah ki beriu deh Jepang ni kali deh all over India fiang the booking jangan ni kali all over India kalau cross ya koma 1 lakh booking si ai de kamut ngatrai kate kali fi ikop dan chance kan yo karap dia kena ha kena Menang ya so fiong bakadan ka long kita kibri am bambas pangatu ka ethanol bakadan ka variant ru ba you don't have to. Yes, this is all fuel actually. Your all fuel options there. So all fuel options. All fuel options. Cuma diesel, petrol, CNG. These are the variants that pakai one kali. Dulu kalau anci bikin launch 25, so everyone yang Meghalaya sudah pergi itu lah ya update lah basically. So finally it's here, so you break like your experience ni, bantu tu restaurant apa kalau. Hai. Jangan nak try up kaduk kam sibet dalam kam duna beriu lebih orang apa lebih pejbah. Exciting features jangan ti ba you mana tadi kau tu ka driver seat display kau tu. One of the features ni awak dengar nampak dan dah kan nampak yuk dan inside. Tiga menit tam pakai background kat turun. Kat penangbun kami ki Pak Zack tingnya Lurni Fashionist tay. Hang ni babun ki content creator hang ni dan so anyway. Hello mesin jangan. Hab le nanggun beriu plat mentah. Mentah hendiat ngin sia lulia swa hendiat ini kali te ni kok msonang sulian sedang na air han bun electronics pelan oh dan pedal shifter ru dai pedal shifter mungkin ya bayu ni berpenhap gear ni berpenkiu gear Ya boleh. pedal shifter lah ni kau batai ngau ni undir pedal shifter ni Dek kan? ya Dan di baru M, tapi IUD deh tu hang tu M, dan drive mah, di fil hang tu, teh hadir ni pedal shifter tu dekat muno, tapi ID udah film pernah kamu ni pedal shifter kan nyampe kum tu lah kali, so teh sim lah tak apa ni pedal shifter sebut fil I plus sementara kan one the manual tu, so kalau lawan manual 1 manual 2 kan setiap shift bantu kapur lah, so kadang 360 sensor udah
360 kamera ya. Mat Nadian sensor. Oh na side kam dan. Nasa dah. Kadang tak ini blind spot kan. Company apa? Terus yang blind spot. Kata bam yo ira mafia. Hai. Pasti di na side bam i mga. Buat saya gelas pula yo i. Jangan ni bam yo ira hapok saya gelas dalam dia ni kan blind spot. Penting kalau pun dalan emang dia. Hai. Hai. Yang tape mi ira pintai. Okay. Ini tu dah du. Kini te ka random TFT ba am kanita. Kadang Kini te ki pa ba kitu am ki odo ki RPM ki speed ki ai. To you to sesuai tu. Back teh. Allah. Okay. Betul filak nak kai games, kilaban ayo. Dia music tu silang tu. Takai ngai ha YouTube ba. Hang ni laban le games, laban pe TV, laban tem Spotify, laban le kiro dai. Tadi jongko passenger kan. Takan jong hapa seat passenger kan. Hai, passenger. Okay, teman hang ni la dam la man sap simet di kumto. Kumpan pandai earphone si untuk bluetooth headset Sama ni. habdan pala ro has tengok mat. Oh, Kan kan ni actually ngiyo bat we joystick bawa earphone system ni tinggal lah kai games semua. Ti kani kas speaker mana ong repeat hanti ka JBL. Kan dia jong JBL. Ti ong pat Dolby. Dolby kau dah kan. Tu JBL mode. Ni Dolby. Oh, kadang two speakers. Right. Sap tu makan ni jong ni chap kan. Ta. Tinggal sengap ya kata ka Dolby mo. Ka Dolby ke ka company sound ka balaler ha. Oh, kani ka. Kan saya hilang saya full mai. Bukan dia Dolby kan. Dia jong ni chap. Dekat dia ke sound. Dolby. Dah test pada dia jong JBL mana apa VE? Dia kalau normal. Katu kalau you just for music bina. Kalau ordinary. Kita baik. Abang saya copyright lah. Kini baru kau yang ni kita cepat sudah. Touch. Lihat ni. Jaga tap kutia. Tak biar. Ni jaga bat biar kan. Tama kani kekali ngatry dari balik camping ni somewhere belong kamlong lum kamlong wa gitu. Kala kamler hi namar ba. Kawai kala offer ya katu ka camping vibe long please kalau homely feel lara fidan ni kali. Paymentan ba VP ya katu ka Dolby Atmos speaker katu view ban pit film view ban enjoy bah kani kali kum ba fidan hayeng di kani ka sit din hang ni ro kani ka bahe di pila ban song ban enjoy bah jai kum bolong hayeng kum tahi jacang ini misha sabah sakawai ka feature ka bang abas nga ba kini ki fog lights ki badan hang ni ki de ki sensor fog lights larang laya ka surok dai larang kun sa left kini ki fog lights ru kin kun nang sa left larang kun sa right kini ki fog lights ru kin kun nang sa right. The further details fila aban one visit ya kini ka showroom hang ni Hamauyong ka badan hang ti pasha ka ti ka ISBT the fila aban one hang ni ban ask for more information ni hang ni na banta ka booking ni namar kila open nan ka booking hang ni yawan wood namar ba ka booking hang ni kila kambon ti la rafi kwa kini ka kali sawan wood chane sa showroom publish bon we fi kini ka video ni sia kan du pa ka way ka video peace out signing off cocktail rights.